Good day, parents, and welcome to today's podcast, where we talk about something small that makes a big difference, manners. This week at our school, we're focusing on helping hands and reminding our learners that hands are for helping and not hurting. By die skool vir ons drive hierdie week of ons veldtog, fokus ons op helpende hande en herinner ons leerders dat hande is vir help en nie om seer te maak nie. Today we are joined by two teachers, Carla, who is working with our grade 1 to 3, and Heloise, who works with our senior learners, grades 4 to 7. So, dames, ek wil graag by julle weet, hoekom is maniere dan nou so belangrik? Good manners teach children empathy, respect and self-control. They help learners feel safe, valued and understood. Die week gaan ons daarop toespits om ons leerders te leer om bedagsaam teenoor mekaar op te tree. Ja, ek dink ons hande is baie kragtige hulpmiddels en die feit dat jou hande oral met jou saamgaan, is dit 'n bietjie van 'n herinnering dat ons kinders ook leer om mekaar te help en te bou en omgee te wys. So wanneer ons kinders verstaan dat ons hande is daar om nie seer te maak nie, maar om ander te leer van empatie en selfbeheer, dink ek kan dit vir ons kinders 'n groot lewensles of lewensvaardigheid wees wat ons kinders mee sukkel soms. En dan Heloise, by ons skool, jy dryf hierdie veldtogte van ons, so ek dink die simboliek hierdie week van hande gaan so mooi wees, en ek dink is ietsie wat ons kinders die res van die jaar saam met hulle kan dra, saam met ons 50 jaar feesvierings en ons tema van ons gee, so baie dankie, ek dink is 'n baie oulike idee. Nou Carla, ons kleintjies, dit vir hulle is dit nog 'n vaardigheid wat hulle besig is om aan te leer, en ek weet dit is nie altyd so maklik nie. So, vertel vir ons 'n bietjie, hoe benader ons dit in die grondslagfase? By ons jonger maatjies, doen ons nog maniere baie konkreet. So ons leer vir hulle om te sê asseblief en baie dankie en om 'n volwassene te groet, hulle in die oë te kyk en hulle moet ook leer om hulle handjies tuis te hou. Maar dit is ook belangrik om te onthou dat kinders is nog besig om te leer. Hulle het oefening en geduld nog nodig en ja, dit neem meer as een keer se mooi vrae vir kinders om dit te kan onthou. Sometimes many times. En ek dink, as ek daarby kan aansluit, Carla, is dit wat ons modelleer vir ons kinders. Dit word baie keer wat hulle onthou en wat hulle doen. Dit is baie waar. So in the senior grades, our manners are more about responsibility and self-control. So learners know what is right, but they are still developing emotionally. So we focus more on waiting your turn, speaking respectfully, and especially solving conflict with words and not with our hands. So fighting is not acceptable. But teaching children what to do instead is just as important. I always talk about that toolkit that we give them. Yeah. It's like putting your toolkit on the table and we're putting in all the tools they need for being a successful adult one day. Ja, dit help nie, jy sê jy mag dit nie doen nie, maar okay, maar wat moet jy dan doen? Ja, dit is baie belangrik. Ja, en as die basiese maniere soos bedagsaam praat en groet en vir ander 'n beurt gee, reeds in die grondslagfase of as kleintyd vasgelees, dan kom dit natuurlik wanneer jy in 'n hittige situasie is. Ja. Dis nie dan tyd vir aanleer nie, dan is dit vir toepas. Right, so especially this week, we want to see how school and home can come together. And that's why we're going to focus on 5 core manners. So the first one obviously is going to say please and thank you. So parents, please listen carefully. You want you to practice this at home as well. Ek weet dit gaan baie keer vinnig in die huis en dan word maniere agterweë gelaat, maar my ma het altyd gesê ja, dankie wie, as ek sê dankie, né? So ons oefen maar so 'n bietjie by die huis ook. So say please and thank you. Groet ander hoflik, daai kyk hulle in die oë, stel regtig belang. Ek wil amper sê neem in wat die persoon vir jou sê, so daai ordentlike manier van groet. Wait your turn, listen what someone is saying to you, not just listen to answer, but really listen what they are saying. Help ander sonder om gevra te word. Een van ons waardes vir die kwartaal is ook bedagsaamheid, so ons gaan 'n bietjie op dit ook fokus. And keep hands to yourself. Hands are not for hurting, but helping. Ek dink, Chrisaan, daai wait your turn, veral Carla daar by julle, dis 'n baie moeilike ene. Ja. So, Hulle werk elke dag daaraan. ja, so gee hulle dalk 'n tool in daai toolkit om te sê, moenie my in die rede val nie, maar vat aan my hand, of weet, laat dat 'n teken is tussen mamma en jou, wat weet, ek hoor jou, ek sien jou, ek gaan nou by jou wees. Vir alles as groot mense met mekaar praat, nê. My pa het gesê, 'n stout kind kan hy nog hanteer, maar 'n kind sonder maniere is vir hom regtig iets verskriklik. So my eie kinders sal ek altyd sê, Janine, as ek met 'n groot mens praat en jy moet dringend vir my iets sê, dan raak jy aan my. Ja. Jy val ons nie in die rede nie. So dis klein goedjies, ek wil amper sê wat
op die einde lei na goeie maniere, né? Ja, ek dink 'n ander een wat fokus was eintlik met hierdie een ook is fisies om jou beurt af te wag, om by 'n deur te wag dat 'n ander persoon eers stap. Ons het al soveel ongelukke by die skool gehad wat kinders mekaar vashardloop of ek weet ons juffrouens het meeste nou koppies met deksels op juis vir daai rede, want jy loop met jou koppie koffie klas toe, maar om en ek dink indien dit in jou verwysingsraamwerk is om vir die seun te leer staan, tree terug sodat die dogtertjie eers stap, want ons manspersoneel doen dit so mooi vir ons dames, so ons hoop dat die seun sal optel op dit. I feel very strongly that parents is the first teachers of manners, and at school we don't replace that, we just reinforce it. So when children hear the same message at home and at school, it sticks. Consistency is key. If children see respected models by adults, both at home and at school, they learn that manners matters everywhere. Definitely, Carla. Conflict is a normal part of childhood. Wherever children learn, play and grow together, disagreements will happen. The goal is not to avoid conflict, but to teach children how to handle it in a healthy way. Gesonde konflikhantering begin by goeie maniere en wanneer leerders leer om hoflik te groet, sonder onderbreking te luister en hul beurt af te wag, het hulle reeds die basiese vaardighede om konflik reg te hanteer. Maniere leer kinders om eers te dink en dan op te tree, eerder as om impulsief te reageer. Ja, ons leer hulle, juffrou Melanie Albertyn wat ons berader is, leer baie vir die kleintjies stop, wag, dink en doen. En ons doen dit ook nogal met handbewegings, juffrou Louise, so daai netjie is ook 'n lekker tip sommer vir julle by die huis ook. Yes, in the senior grades we often remind the learners that anger is not wrong. Dis nie verkeerd om kwaad te word nie. But what you do with that anger matters. And good manners help us to slow down, use respectful language and ask for help when our emotions feel too big. With younger learners, we teach very practical steps. Use your words, keep your hands to yourself, and ask an adult for help. These are small actions, but they build lifelong habits. Without manners, conflict quickly becomes unsafe. With manners, conflict becomes a learning opportunity, a chance to build empathy, understanding, and respect. That is why this week and every week, we focus on manners at the foundation for healthy relationships and peaceful problem solving. Be patient, be consistent, and keep reminding, even when it feels repetitive. Yes, every reminder is the planting of a seed, and then the good manners will grow over time. Dankie dat julle saam met ons hierdie pad stap, om goeie maniere te leer, te herinner en voort te leef. Met oop hande help ons kinders groei. Baie dankie dat u die week ingeskakel het by ons. Ons hoop u geniet hierdie week van ons veldtog saam met ons. Ons sien ook lekker Woensdag aan by ons Everbraai waar ons almal se maniere so 'n bietjie gaan uitcheck. Tot volgende keer. Totsiens. Totsiens.